Muciaiciani na ukethia na uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo saa umwe wa kwacha ti matuku 24 mwini wa thanthatu mwaka ni 2021 jigwacha kana wa mukanesa na wina kwacha kwa kwaila Vilingi wa Mauvoo withe na kwa Veronica Siombua nina uthocha tukwatania mwingi na mwiso wa Vilingi wa Mauvoo. Uiti kauntini ya Kitui ni withitwe uyete ngananio muno. Seneta Wambua ainene mbungeni ya Senate mwaine u ni wawetie kana uiti wikitandani cha mwau. Serikali ya Gavana Ngilo itongowe ni Minister Muviani wa uima wa mwe kauntini isu mwandu wini kiteteu ni aleanile na Mauvoo iasya kana ateti ala meuteta yulu wa uiti kauntini meenda kuimanthia nguma cia kiuteti. Muthenani wayo Seneta Wambua ainena na Vilingi wa Mauvoo nuthingiliile kana uiti kauntini wina thina na kukulia Gavana Ngilo ndakose ta uteti indi ailie uiti kauntini Benjamin Mwaka nutumbanisye ingewa kwa withianu. Edhiwa mwikanizi wa ndeto mpyu katika wa Ndongwe kauntini ya Kitui katikati wa Gavana Charity Kaluki Ngilo na Seneta Enoch Kio Wambua likindu cha kwikiwa maanane ni vatoneka ene nthina wa kauntini makaende ya kuumianga omuno. Senator Kio onandesi ke county Kitui Referral Hospital katika which level? It is a level 4, it is not a level 5. Kitui hospitali iti level 4 na level 5. Be Senator Kio diese wokie masibitali ma Kitui indi. In fact, wenakaliwa miaka 5 ndhe kumawanywa ndia kuona Kitui County Referral Hospital ndia kuona mwingi kuka kuinspect ndia kuona any facility. Gino jambe nye jamba kwa TV ni kusongeana na kiteto. I can't. Kiteto akazi kusongeana na manager wako. Usuma makana na nyisu. Gani deal na governor nogo. Na banbao diu nene anafiuno. Meuka unene ya madikoni. Majuke bado nene kula pia ndotama. Wa usumu. Umunde bangi tandia tembeza ku basi tatu ni mwewe kombo ya basi tatu sio kwa umonya ija muigambidu kesi dena no thukumi dena tinye na ndoni ndio koma na nakwa na ndio ndio koma na nake twinidi kuthuma ando ma Kitui na yuke ndo kinga ukia governor ni grossly incompetent yue we asyenye irango tete ando ma account ya Kitui ningumubua. But I want to ask her, when we say Senator Nemo no wa chuma mvetu ndino Mauvoo maitu vala wa ukivathukanyo sivitali ni wa level 5 wa Kitui manayumilie na maunya hiyo cho kwa serikali ya county itangia uiti maiweta kwa ojumwati vaseo ona vanini oini ene no mama shinini na baya ndo matumia baikati yakwa hii mina imanisha twatumia andweli baikati na tutumia andweli iyailite kutumia wanu mundu umwe yumundu uso nande mina masala wailite nondo baikati yenusu ailo tumia either saa imwe na yethela ndana kwata dialysis ila yailite wailite kukwata tuthowanda wakuthoa basi vitali ila tukue wai yanga kwe mindo ati ileta wata kwe ndawa kuhusu vitali tweka kutinda twekenge Wadachi mundu wiyita siake bandu naona mundu lau utona kwethi yekia ethia mwasi ya munengi. Senator Enoch Kio Wambua hethitwo ithingilila kana kwa oyu vathi witi wende ona vanini kauntini ukawola na uo serikali ya kaunti yethitwo ithingilila ninzeke na ngimano sina itina cia kiuteti. Senator Kio umuthi ni wenda governor wa kaunti ino Charity Ngilo vetange kivilani ni kwithwa we mwene no nevitie kana utongoi wa county ndatona kavindani ka umbano wa ndongo isia ukamba vomani ya president wa kwambililio wa chuma kivetu. Ngilo has completely failed. She is incompetent. Ndatonya ndatonya ku manage health ya Kitui, ndatonya ku manage anything in Kitui county. In fact nyendo na kule Ngilo kwanda yasi onde onawiwa tawa kwetela impeachment wayiwa ta mundu wa yamani umawe atia we ati ukona we aongi Ngilo should just resign. Ndatonya na state house, and this I must say, na state house na Ngilo mwene admit kologe musumbe
na tongo ima kitui masa kuna makoweni kana ila mbesa sia nenga niwe sia covid sia nenga nawe kila county milioni anaimona miongwele wesi yake anengwe she admitted ndio ndo weka na mbesa isu nondo waisi covid yendawa we mwena kanyo wake asieno covid yendawa nye musumbi ndio naeka na mbesa isu na ndiye kwa machines sia kuseovia manyanya tomato paste nisiisie post covid yani ndo tukatethia ndo maitu after covid. So for me is in admission yate ando makitui according to ngilo nyoma kwa ni covid mo alama ka survive ni sawa alama ta survive poleni lakini alama ka survive ju lambe sina no muita mukethana uye machines ya kusovia tomato paste nikaenda YouTube to rebuild the economy. What kind of nonsense is that? Kwena na Senator Kiyo Wambua ni kana mathina ma uiti kaunti ya Kitui ni manene muno kwambi univu ni wandawa mawithio luko mathuku ma sivitali wa Kitui level 5 masine sia uiti kwithwa sia thukie katwa mathina angi maingi haiweta kana no kumana na mathina bala kwikio koni cha umundi kana kamweke na ukumu nini katiwe ni thayo sivitali ni usu siwo kwacha nina kwa simu kuma Kitui oxygen nina dhalile iyo kanaso sipitalo wa Kitui ngonena na enyo oyu kwa oxygen kwe iyo Governor Charity Kalukingilo no na thingilile kana unika waki uteti o aiweta kana mavitio mathinga likoni yake kezia mavitio kwa muvyo wa kunaiche ndawa wa KEMSA kwa kwithwa na kikono kukonya wanya wandawa chio mwisi KEMSA imathina na maesa tuyo abantu bake ate KEMSA koni ndawa nina bya usobya kwa ate nina bya usobya simbuko kino chambe nye diamba kuvulania uiti wandu na siasa na diamba kuvulania mundu makanisa na siasa dietekela ongimano yi siende katika twa ndongo isia county ya Kitui ni vatoneka ene ma county ino makavikia kwetelanga muno usungi wa kutoka kwenye mathina alame kumbilite kwa oyu ngaliko ya uiti ya county ya Kitui. Ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nyanito Benjamin Mwaka. Muthenyani wayo mbunge ya kaunti ya Masaku ni twaise kikalo cha mbunge kuya katua grounds wadi ya kola ndini wa kikalo ki enendi ni malalamekie muno yulu wa muo wa kiwu na kwanangika kwa malelu maweta kanaki ni kitumite mathayu mo makila muthenya methiwa memomu. Daniel Mongela kikalo niki na atumbanisia Mauvoo maileta o the national values and principles of governance. Maimsia kauntini ya Masaku ni malalamikia muno yulu wa malelu na kiwu kauntini ino ya Masaku maelese kana vethi tuno valukunthini wokava wa utungu ikana executive ku kauntini ino ya Masaku unulo tumite maimsia maimano na enendi alama Masaku iye rongo thutha cia county government withia ni atutethesia nundu tiona masilanga lama itumekuo mekwe mavukuwe withia ni makwata kiwu na imatona utethesia mwene nthi na tiongelelo bado more of the silanga na tisovi wa ngome mbingi. Hiyo kabitini kama imelala kwa kazi yake. Sababu ingeileta report tena kwa mbunge akatuambia tumefika mahali fulani. This county very much and to be able to assist our people because they are suffering. Actually, Speaker, if I may just tell you some of the statements I hear my people saying, and I quote, na hii shida iko katika county mzima ya Machakos na ikianza na nikisema county mzima sababu niko na example mzuri ya Muthwani ambao barabara ya Kinka Road ambao unajua hata kuna wakati moja nilirushiwa mshaga na wananchi wakitaka hiyo barabara itengenezwe, nikapigana kabisa hiyo barabara ikapatiwa budget isi mbaya wa pesa ya umma be speaker. Lakini sasa narudi kwa wananchi, najua wanauliza na nyinyi mnafanya kazi wakati gani? Sisi tumefikisha kazi yetu hapo, lakini kazi ya mwananchi nayo inaanza hapa. Hiyo kipengele mwenzangu amesema hapa ya kwanza ambayo ndio inakupatia powers ya kulinda mali yako. Juu hii pesa si yetu.
nonthini wa kikaloki kila chatwaigwa wadini ya kola vakuvi na soko wa katua MCA matongoiwe ni spika wa mbunge ya kaunti ya Masaku Mwandu Florence Mwangangi maelesya kana serikali ya kaunti ya Masaku ni elite kuthinikia mathinasu nikienda kumavetea nthoni ila ithitu nimekumila ivindani la metha membe wa NND. Kila twetha tutonya ukulia ni kana uthukumyula bunge kuvangia nundu ni wose kwa mwene nthi withie ni weaniwa ni kana withie mwene nthi ni weaniwa ni mavata twaka kwithukisia nthi na ni mekwinenea ni makulia shimiwa makulio maingi na maito maikulio vo wa malelu na muno ama kuya nthini rural area ameasia ingi mesilama siukoni uyovo MCA nimekwelesekana serikali ya kati na komiti ile nyuvitwe ya kuthinikia mathina suma malelu na kigu yithitwe itothukuma undu vailite kila ivinda nundu kila mwaka banjeti ya somwa serikali nevani ya kimanza kinene cha mbesa nthini wa waki ya malelu na maundu meuthinikia kigu indi nivethitwe na ulelu nthini wa uthukumi usu. The county government na the executive ni kwamba pesa tukiwapatia, let there be equity in the usage of that money to all sub-counties and the whole wards. Si pesa zikionekana, ward moja iwe na barabara zile nyingi za lami. Kitengo cha executive ni kuwauliza ama kuwahimiza waweze kuweka pesa nyingi, ndio zile mabawa zote ziko katika hii eneo la Machakos ziweze kuangaliwa, wanunue zile machine zinaweza toa hiyo mchanga, hata watafute pesa za kuweza kufanya yale maji, kusafisha yale maji ndio yatoke kile kiwango cha uchafu yaweze kutumika kwa mambo ya kama ya upishi. Kama executive, kando na kusambaza maji ya mabwawa, ingetengeneza treatment plan ili haya maji ambayo tutakuwa tumetega pale kwa mabwawa yaweze kutumika kwa nyumbani, watu waweze kuyatumia kupikia na pia kunywa. Na mwene nthi ala mevikite kukusia kikaloki cha mbunge va katua ni maelesekana ndeto ila cianeno na atongoia sikavikie utwikithwa cia meko indi sikavikie uthelelavu maelesekana atongoia methitwe maimatavya ndeto matekwianisya citho ciri ciaguo mwikatwikite ndu ng'aiti mbingi cikaa andu tukaikatiwa luwa mwana na iya na imuvakanga kungwani ayoneka toia ningwenda ndeto cienyu citho ciri ciaguo nimwegwe ndu kwana nanzi wanena kwenana na muya wa nthini wa Kenya na katiba kala kavitukio kwi mwakani wa 2010 ene nthini mailite kwithiwa na ivuso ya kwikala kikaloni cha na kuthengeania na mbunge na kwi umuthi ekali ma ward ya kola kisioni cha katua ni metha na ivuso ya uthengeania na MCA kuma kundu kikivathukanio kaunti-ini no ya Masaku wala metha maimenenesia maundu mekivathukanio wivo kigu na waki wa malelu. Daniel Mwongela kuma kisioni cha katua kaunti-ini ya Masaku, Mutongoi TV. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua na utisisie kuvingwa kwa uthukumi wa kaunti kethiwa serikali ndituma silingi bilioni ya na imwe na ili katono thandatu ila kaunti itaite serikali nene. Mutua enenea maundu wa ndambukane yake kuu ya kiswani vala wa kulia serikali ikatiye kulecha ilovia Angelina Muse na Ingewa. Ainena na andikima Mauvoo kavindani kala watu esianda mbuka yake kauntini ya Mombasa. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wao etakana ethiwa mayi kwa tambesa kuma serikali ni nene ni makuvikia kuungamia maudhukumi ma kaunti. Mutua ni wao etakana tamethi itumata kuiva adhukumi ni kukosa mbesa. Kenda kwa sekana idheta counties pala tubikie yuyu nibikie bandu tona kana tale yako newa mbesa tibikia uni wiyo imaanisha kana nitubinga sibitali situ nitukweka andu maitu mekale musi tubinge mawise maitu nundu kuimbesa withia kundu kwitu Masaku tiele kuibandu ala maeta supplies ya Masaku ntiane wa mbesa ni wawetakana kaunti ya Masaku taitaite serikali nene mbewa silingi bilioni ile ila ukuwetakana kukosekana kwasyo
mathukumi kauntini isuta maviki yete kwanza. Kwa sababu unaponyima pesa county, na county ndio wananchi wanaishi, unaponyima wananchi huduma ya county kwa kupunguza pesa, inamaanisha ya kwamba unataka wananchi waendelee kuwa maskini, ndio kisiasa uendelee kuwatawala, kwa sababu mwenye njaa anatawaliwa na yule ambaye ameshiba. And this is very dangerous because it's calling for a revolution in our country, because already watu wako stressed. Vijana hawana kazi, akina mama hawana pesa, akina baba hawajaona maendeleo. Sasa ukiwanyima pesa kwa county ndio mambo yaendelee, pesa zunguki, inamaanisha ya kwamba we are opening ourselves in this country for disaster, for a revolution of its kind. Uneni wake wakwatwa kuoko ni gavana wake Richo Paul Chepkwony ula wawetakana serikali sia county tasithi tusite kukwata mbesa kuma serikali ni nene kwa miezi 3 yuyu. My brother has said that indeed we've not received exchequer disbursements for the last 3 months. Consequently, services have suffered. We've not been able to pay contractors. We've not been able to pay salaries for workers. And if it continues, we want to say here that we will discontinue service delivery because we have no option. When there is no money, there is nothing that we can do. Onavome na umutua ni wawetakana ulusanisa kio kitumiki nene kila kiotumwa mbesa sia county iseleswa haikule serikali nene yeke kudhao kia serikali sia metiuko. Ni discosanite nundu mesili sibo nundu wa mondwele kwithi tinulusa ndimu no serikali nene undu urukinata waisie kila kingi ni kana mibango ya maendeleo hii tina tunu mwana hata miona ibinda ya Mwai Kibaki ilanye nisi na kila kingi cha karatu ni kana mayendete kutethesia counties chukile mayulo kana andu wengi mekala counties momenda serikali sio kondo ya bwatene ile mundu eisilia lelu wake wata anu menyo kibyo kiba anu metede kata meba ilobi mainyo sota na chei matesi mundu baya ndende yata kavindani kauni wawetakana ta uku ukitia kivila kia usumbe mwaka ukite na kiama kia maendeleo chap ibira nibikie andu menda maundu imbia makututwa ambe ta Kenya ni kana tuthinambe ko ni thiuka ko ni Lamu Kilifi yo monde ni Mombasa oni ni Kwale tuthitaveta kukonde kula kwa andu maitu tumatabie ntukwenda chama maendeleo chap kithe nicho chama cha utwa andu maitu mbe tuko matunge tino no matunge tina ni chama ithinge ndini wa ndambuka yake kauntini sia Kisuani. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wawetakana ta moviki ya kuungamia maudhukumi ma kaunti edhiwa maiviki ya kukwata mbesa kuma serikali ni nene. Mutua anene yeuva kauntini ya Mombasa. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Mwalimu umwe kuya mwingi nune yumisie thayo ofisini kwake kumana na itumi itanamba kuelekeka. Mauvoo mewetakana mwalimu huu anatatie kuyumia thayo kwa kuyitia choni na vaimela athi kuyitia ofisini kwake atumite ikanda ya Manila amanyiwa makilasi cha loa menuka na ala maapa meklasini Lina Musangi enengewa Mwalimu munene wa skulu wa musingi wa ya Nyonge ula wi sub county ya Mwingia katika county ya Kitui nuna yumise thayo kwanza ya kweyita. Kamemeka kama visa kama mutongoi nikatambukie skulu ni wa musingi wa ya Nyonge vala mwalimu munene unabikie kuite ofisini wake. Tambuka sia kamemeka skulu ni tumisotu manyeka na mwalimu uno na inokuwa miaka 43 nune kala nesa munana siana sia skulu asiei na alimu. Akwelesia undu masama mwisho mathayo wa mwalimu manailie mwalimu mwana olote nenda kumanyika no tweleise kana muthenyosu mwalimu munene aminie kusomithia mwendo wa 9:30 na vala waindi ofisini wake na ndatika mbuthu ni waindi kione vala ingi wasoki ofisini. Mwalimu ono wevingi ofisini netino ndatika ta 3 alimu ani mola nilisoni ki mwalimu munene wekalita ofisini muno we muvinge na nivo maindi kusisia ni makomanie na mwe wa mwalimu usuite vala wavikite kuita na kanda ya nylon kana Manila na vala waaminite kutiwa ni thayo wake. Mwalimu ingini walese kana ila makonie livoti kisese ni kia volise kia mwingi na askali kuka makwiko kunikili wao ni metheye musivi wa mwalimu usu munene kioni na vala moni eta watatite kuita ya kioni kie na musivi atilika.
Mwalimu oni waise kaneti na mwalimu umunene kuwetu skulu ni mwaka muthelu mwe 10 niwethi ya temu yani na vala waise kanana withi wa kukuna transfer kwake kana delocalization ichangie muno kuyumia kwake thayo. Akwikithia kiko munini wa Kivu Mathiakani Jackson Mulinge ni waise kana gitumikia mwalimu na ula unawetekania tawa kuma kauntini ya Makueni kwiita kina amanyiko netina wa kukolelia. Dina amanye kitumi chake cha kwiita nondo enda tia kweka upelelezi kana kweka uchunguzi kweza lakola kwe mwalimu munini wa deputy na andoma area na andoma members ma community policy na dina akwata kitumi chake kwe the aitie kwa huu na twende yona kweka uchunguzi tu manye thina chao atwa manya labda tukatabia andoma community with no mesiania na maundu tasu alama tonyo tuma mondo eita nena na kameme kaka mabisa ka mutongoi amwe masi na ala ona yuma kunikite nikikukia mwalimu ni mawetieta nego kulia serikali nikana itumanze mwalimu wito onge musiotosu nikwithe tunakunikie muno nundu wa mwalimu wito nundu otutia na nego kulia serikali thani batonyeka itunekara na mwalimu wito nesa na tulinamnya kitumi kya kuita nikyao kwau twikure serikali nikana atumanze mwalimu onge musiotosu nikwazana zitu zinaza thanga kwisukulu na tuneze tunaina we kwati wa munyakara cha zitu ziko wakwika nesa kwau ithe makundi kumuno tasie twina thina mingi twalimu ithe tunatiwe ni mwalimu ithe twina amanya mathina ma mwalimu ni meva nundu ithe ndana tutavya twina nae na mathina na kila wokieta ya nyonge sana chiwe na enzi biu na nuna twa no kutiokitia nundu anokete bukita ya nyonge nikana ngaikeneza no jana chitu na ya chirangasi serikali batonyeka tumanzi mwalimu ungi tozu utonya kuka kutoko ya sana situ ni kwithite twina thina kuma skulu ni wa musingi wa ya nyonge sub county ya Mwingia katika kaunti ya Kitui ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Zama ya magavana muthenyani wayo nina tisisekana uthukumi nthini wa kaunti cionthe no vingwa ainene ya musini wa Ilovi zama nina isiekana serikali yaema ulecha kimanza cha shilingi bilioni 1.6 ila kaunti itaite serikali nene kaunti nisiulasimika kuvingwa. An additional 39.244 billion was dispersed, bringing the equitable share balance onto the counties to 58.906 billion owed. For this show of goodwill by the National Treasury, I once more wish to thank CS Yatani for this show of goodwill to our request and to the county government. In respect of the 58.9 billion still owed to the counties, we request him to release it next week so that the counties can utilize it to pay the pending bills during the next 10 working days, provided that the National Treasury clears its outstanding dues to the 47 counties in respect of 2020-2021. So we have 3 days in June, working days, and 7 days in July. Aimi na enendi makisio chandivuni na masimbani ila imasongeleni kibwezi ya umiloni wasua kauntini ya Makueni ni maende kutala wasio itina wanyamusi ya kithekani kuvamia miunda yo na kwananga maleu mo ekali ameasya nyamu tanzo nisithi twesithoka miundani yo na kwananga maleu mo na kituminiki mo munene wa leu nu wikunikite nu mekunuye metho Kennedy Mulinge na ingewa. Aimi na enendi sio nisia ndivuni masimbani na masongaleni lasi sub-county ya kibwezi umiloni wasua kauntini ya Makueni ni maende kutala wasio manene kumana na wana ngikola maende kwa nena musi ya kithekani na muno tanzo ile kwatise kuvithuka ya miunda yona kumana ngia maleumo miundani. So inaelewa inogire saa mwanza sio tuko twangangana na sio sisi ko disana na ndatike 10 na siana anga meso
siana nganzo manga ibabai na miti ya rosina isa waimbui masu sikita ukua iya mzo ilambe na mote si ile chandi sibo waingi ona sibo waijagela lakini manga na mosi ka ukua na jela za uma yoso ekewa alange madiwa bunde maitiwa na yi ya nange kaningi ya dela ibabai siki otulangwa sio ndepyu si sa mete ni maelesya kana yitila yambe na kikithito kikiteka ivinda kuthiila yingi kwa siambi 2019 siaya mobya ekaita na nusu na ndia isa kuewa na sioka ingi 2020 osizo nizwi vinda yange tha sioka sia ndia sindo ibabae siembe nisiananga nisiona manga vinda yi na yu siukie ya katatu kila mwaka mfululizo kumana naki ni mateta tame muisioni wa kufithikwa ninza nundu maingi mamali wala manangiwe nimo meikwetie tina kwithambwete na uenesa kisioni ki itito no kwatika kukwatwa ninza nundu vinda ya thano yoka yavika twitha twitengemea misu kwa kutumia kivulanya ukethia oisokoni wakwata mbemba kivulanya ni wakwata vundu na uwa lakini lazio kazia ya ukalika thinani wakuwa cionthe nukuwa kivulanya nukuwa mbemba wina ciana zi sukulu ithia iziana za cionthe ikekala ikuitwe kumbwa yuwa nini na kaliu kalati kwetie koka kai wakonde titho atati wa thinani wanza na tiku compensate wana tiku nengwa liuna serikali titia wa thinani enundu angitia athukumi na nini ba titona asia no 10% 90% maiwe yani mekwata cia munda na metho amekwa nai oingi ni maweta nzuta muici munene kwa mathayo mona ala maciana cio na ila ciamuka ciendete masukulu-ni kwa chani nisikia ciana meisioni ya savali cio cithi sukulu nundu cienda kwa chetene na inzu yitha inacioka kuo iya uyo ciumila tene o kindu saumwe na ciana ila cithaa ciumite masukulu ma secondary cithaa meisioni kou pethwa bethina pyu kavindani kau ni matula mutimu vya kusovya thamu cia kithekani wa KWS kwa kulea kwitika kiocho kwa mituki na ingi kukua ivinda yasa kwa matungia wasio ula makwata miundani andu acio makua ivinda yasa muno ntono makunea mavinda muka makunea ta ciana njiwiyo na makamina muthono ucio makalea uka makoka pekalangite matuku wa makule maikwe makina manzo mayikada maya mituki ni moko manemba ci mundani yeza kuthia bupe na mwici wa kindu kini kiye nuko na mundu ukamwona babindire muthono mukanele nina ewa ni na mwisu munda na imete kwa kigoni 2016 natausia form maya esa kweza kutuipa na maya eso tatawia ni chao kila kitu akiende na kuko bikona juu chini kwa tete na pakupe miaka ne 5 manaiwa na maya eso tuipa kitumi niki nimenda muvya wa KWS kwianisya watho wayo wa kwikia kambi vakuve na valanzo wiikilila kuma kithekani cha namu cha savo na wengi mayosa itambia mitukia kumatungia wasio ulaumana na miunda yo kuvamiwa tukakiwa kambi ila twavitukithitie namo pa one day na lelu wakuma mutitu wa ndei witamwa kukumathi mpaka undu masamba maili withiame ututhukuma kwa mitukila ma ciamina kuka ko juma kiani cia titho tatetheka kila kingi ni twaile kwithwa twipa wa immediately nundu ti kwetio liu nundu wa kwithwa ti kwetio liu na uilika withwa wati wa bandu bathuku muno na ti ingi muno methwa na vina wa kuna ivalua yuta kwa na mzee na nithwa ni kwetie kaliu ka kwa nete kana nithe na yundila na thwa cia mai mie maitutavia tipwe tikapua ni uthini kiaka u inundu ni matwika na muno gutea cikakitwe na makeka iye muyunda ndiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwane ila ikibwezi umiloni wa Sua kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Ndongo isia misikiti na makanisa kauntini ya Mombasa ni kulilie Musumbi Uhuru Kenyatta avitukilie mutalatala wa kukitana na ndawasi ya kumila na utandithia wasio tanzia imwe ya kukitana na siko ila siumana na ndawa i ta ungei uwani na umamai. Angelina Muse nunenie na ndongo i na atumbanisia Mauvoo maileta huu.
Inena na andiki Mauvoo ndongo isia ndini ya Kiislamu nisiawetakana uvungulu wa muo ungeina uwani ula ukusi wa vandhi ya Kenya tawetetu ni utume iwanda wasi ya kumila ndongo hii nisiaumia witano kuimu usumbe avikie kuvitithia motala usu nikana kukitana ndawasi ya kumila va Kenya. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, kusaidia kwako kuweka sahihi ni uzalendo wako na kuthibitisha zile juhudi zako za kupambana na madawa ya kulevya. Tunaamini na tunakuomba uweke sahihi mswada huu kwa manufaa ya Wakenya kwa ujumla ili kulinda uhalifu na ugaidi unaoendelea, kwani madawa ya kulevya yamefungamana na ubaya wote. Money laundry, mauaji, kununua silaha na kila kitu. Kwa shauri hizi ni pesa za haramu, damu za watu ambao kwamba wanazinyonya au walanguzi wa madawa ya kulevya. Wale wanaohusika na kuleta madawa ya kulevya, kwa sababu wao ni wauaji. Hata ikipitishwa sheria ya kuuliwa pia ni sawa katika, kwa sababu ipunguzwe kuwaumiza vijana wetu. Kwa hivyo sheria ambayo kwamba imewekwa, wale ambao kwamba hawa wanaotumia, sisi tunawataja kwamba ni waathiriwa, ni wagonjwa ambao wataka matibabu na huduma ya kuwasaidia kuwatoa katika janga lile ambalo kwamba wameingizwa na madawa ya kulevya. Sheria ya kuwekwa kupelekwa rehabu ni mzuri ili kuwasaidia hawa vijana wetu, lakini ikiwa itakako madawa yanakuja bado watumizi watakuwa ni wengi na rehabu pia hazitotosha kuweza kuwahudumia. Oingi ndongo isi andini ya Kiislamu nisiawetaka na utumi wanda wasi ya kumila kisuani na va kauntini ya Mombasa taweka adhi yete muno. Tunaona kwamba vijana wengi wa kiume na wa kike wamepotelea ndani ya madawa ya kulevya. Maisha yao yameharibika kwa sababu ya watu wachache ambao wananufaika juu ya mali kama haya ya haramu. Kwa hiyo tunaomba Rais, kama wale wabunge waliofanya ule humanity, ubinadamu, juu ya kuwafikiria wanadamu wenzao au wale ambao kama wanaoongoza, na wakakubali kwa moyo mmoja na kupitisha kuonesha kwamba hili jambo ni janga kubwa ambalo limeathiri vijana wetu au wananchi wetu wa Kenya kwa ujumla, hasa upande wetu huu wa pwani. Pia na sisi tukazani. Sheikh Mohamed Shaban ula ni mwana kivila wanzama ya CIPK kauntini ya Mombasa ni wawetakana utumi wanda wasi ya kumila tawana angete amuika aingi na kutuma maili kilila ikundisi ya ungendili na kwa nanga mesi mingi na adhi ngilila musumbi avikie kuvitithia motala usu. Twakuomba uwalinde hawa watoto wetu wadogo ambaye ndio viongozi wa leo. Kuwalinda hawa watoto ni kuwalinda kutokamana na haya madawa ya kulevya. Kuwalinda hawa watoto ndio kulinda jamii. Leo ndoa nyingi zimesambaratika kwa sababu ya madawa ya kulevya. Leo kazi nyingi zimekosekaniwa na kazi nyingi zimeweza kuwa duni kwa sababu ya haya madawa ya kulevya. Kwa hivyo viongozi wa dini, tunapozungumzia hatari ya madawa ya kulevya, ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Musea. Musaisia wauni vota vika mwiso wa Vilingi wa Mauvoo muthanandi wa umundi saa umwe wa kioko naende tukomane ndini wa mathangu maitu tumaneni chao kiandikitwe ndini wa mathangu maitu ilani Daily Nation na The Standard. Wetha nakwa ndini wa Vilingi wa Mauvoo Veronica Siombua tiwa Inesa. Inu ni Mutongoi TV. Mundu wa mundu aweka nango imwe atasukumitwe ni mundu asukumana naguo nginya ukesa kumilia muthia nambiye kwina ne kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo ke uba etawa Timothy Mutesia 1DC wala inengo mingi pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako ketio vela tafadhali ne kala ongina ukesethia my mom wito ni wenda wambe wito na kemba wenda kwina wa gospel
walita kwemba kindu cha mbeu mutangie. Ndarau sana wamenifika koo pia, lakini siku moja watanivulia kofia. Ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kumandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina Kilano kakuboya nienda tata unzungia. Oh, tunalia kwa sababu ya korona. Mungu Baba. Kusola, kusemba na inengo ingi mbingi. Iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa Mauvoo mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba. Tukwatane twaile biasala situ. Wenda wakungone wekuna ngongongo. Wenda wakungone wekuna ngongo. Savali ya vasa ya mbia na itambia imwe na muthenya musio woneka kwacha mavinda masio makita akuvangiwa na muthenya kuvanililwa. Mondo ao ndhe metho muthenya wa mundu munene na ula ni muthenya wake wa harusi. Vaikindu kieta muyona dhambu thini wa thayu waku ta mwendo waku kwacia ninetikila. Kilungu ninetikila kila kikukia kila wa thanthatu saa 12 ndatika 40 cia iya wiyo wina kwalena mwende wa mutinda va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wokava kaswiti twambe uwina mama neka na kusako wanyendima ela netikila yini netikila. Sio ngai nako ukiria ngai ni athime wia wa moko maku ngai ni eki wathi we uthayo wako metho makwa musiaisya wo mundi maiva amwe ni matonyeka metho mo masiaitie maundu mandi wo ni wala mathe ya misili mone utelio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongama ina ulumu mwikioni ithi wai aume ongeleka ibina uthiwanga ino kwetele mondela umushokea maisha maku nimekwaila shetwani ya Yesu Kristo ula wikala thai twaile kwigwa nayo ona sabule ukethi wani batonyeka wigwa ne wathi witu wa kila muthenya ethano nasoma ndutasiite ndeto igwana na isu Yeremia kilungu kia 17 mso wa 5 maandiko mangai masya numaniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwi withi uteli wake Nienda kabila kakwa ninyoka na ngai ni mutavi mavata makwa ndeu sita na ndeu vidhania. Umundi ningwenda tutenganisya wau wa sukari wa ciana ula tuwita diabetes type 1. Enendi ningwenda umanyikana ciana nikwata ni sukari, lakini sukari wa ciana ni wikapatikana na sukari wa ndoima. Ndoima makwata wa ni sukari tuwita type 2 na ciana makwata wa wau tuwita sukari type 1. Kwa kawaida wau wa sukari ni kwa cia sukari ndeni wa thakame wiulu uguo ndeto amina koja walikanda utweka sukari nundu mwe utumia sukari ndeni ma kwikuna bagwa magwa
na nunu waitumina itesikie tutambo itaiso kwalikana nesa ni wethia twana tunini na andu mamwika ni magwata wa ethina wa sukari nundu mwiwo nweka usevya na mtumita insulin ni hormone na niyo chemical ila tumiwa ni mwi thini watumia liu waguo na ila mwi waeka usevya insulin ithia yasya wamina kuya liu wavikanda watwikitha sukari walikanda kameni then wamina vikanda kameni du mavuli kengweni wala wailo tumika ni kwitha mbungo kana bingilo ila wesila welika thini wa thakame ni mbinge na kana kethana thinosu ve maundu mana utwana kuona chambe ikuambia kuma mituke katena uma otuko kakambia kweyuma ya otuko kila saa wekalanga nako ukona kaisemba kuma chakele ndikunywa kiwu kwa wingi thia otuko kakomete nikaindia kukwamusya kaikwetia kiwu chakatatu nikambia kuona mwana ambia kumoza no mune no goite na no gomosete emoza ni kwitha ayaleu lurikandeni wamwe nundu bungo siale ko tubikandeni wamwe tevosi ko mwe wambia kumoza na kumoza chakana wetha kana ka kena appetite ya leu kenda ko ya muno na no kaite no kaumaite no kanyite kiwo na no ka no kende na kumoza mwana wonde wina mathina ta mamuthembosu kana wina symptoms ta isu nkwacha sana no na kwenda na wowa sukari rawita sukari type 1 diabetes ko tekulia enende mwana kana muthemba wa symptoms ta isu wethe ni mutono katwa sibitari wala katwa na utimwa na kamino dimwa nitokambe sandawa Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata kwe ciana citu na ila keinya kimena kiweu keima na chunobi na kana kakiana ketiu na uwe twaiye kakiana ketiu kakoko metweka kakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku tupindwe mutundo kwisethia kana kaitu kiana kesi neta mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautethia mukamba tikengei nae batamando ciana cieceu ye ukweke thia chuma na ciambe mwigwa yuchume kilio kwata skiza tuni ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikire skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe inu ni Mutongoi TV. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Inu ni Mutongoi TV. Musaisiani na udho chaingi ndini wa kilungu cha kumanani chao kiandikitwe ndini wa mathangu maitu muthanani wa umuthi vala mokoni makwa nini thangu ya The Daily Nation. Masito makwa nita wa Veronica Siombua kwa kulena na kwa nita wa Lena Mwende wa Mutinda no mundi ngwete thangu ya The Standard. Na nasi sio thu niwe thangu ya The Standard tuko na Mauvoo pe Mauvoo alama nengetwe wito na katiwa alama mwema nengetwe wito ni
the Raila NASA Gamble kana ngusanisio la ithitwe indi ni wa coalition kana ngwatanio ya NASA nende Mauvoo swingu ndio nengelelia moko likume thangu ni akatano odio ni wethangu yingi tukasioka ingi tukona chairman wa IBC ulani Chebukati achasi kana waikwithwa by constituencies kana ba ilio mbunge sikwenda yongelwa twambo kuna kura ila sikwenda si mwaka ni usukite nende Mauvoo suko likwingu ndio nengelelia mona maithangu ni athandatũ ya the standard audio ni wa ithangu ya the standard itukuona ingi Mauvoo mekwasia kana trouble in Uru's paradise as 4 MP switch camps kana ni wa chama cha Jubilee ambunge angiana nimethiwe maiswitch kana mayumana mande cia kwatiania na Ruto ulani munini wake na indi Mauvoo asume thanguni ya kana ya the standard na ingi thangu nengelelia omoko liku na indi nitukuona Mauvoo angi me thanguni ya nyanya kana na manenge to wito ndino odio thangu ye ma nitwizikana counties ni natishite kana ni natisia kwasekana nisi ku shut down with you ya maendeye na ndi tukuona ni allocate iwe milioni 43 na itwisema na ataite billion yana na ile ilama nenda na ndi Mauvoo asuko likundi kwenda ndio nengelelia mo otwendeye Mosese ndini wa uthio wa ithangu ya The Daily Nation Mauvoo alama nengetwe uito ni mibango ila yikitwe ni muvea wa kisomo wa maskulu ma primary kana junior primary kwitha either ikwaranitwe na junior secondary kana maskulu ma primary amwe nimekwitha mavikite kwa kana kusogwa with the junior secondary nimetha mendeni o maskulu ma primary oingi ve livoti yulu wa kimanza cha mbesa hotondo monyanya walena yanaweta counties mbesa ile mavikie na kunewa ni bilioni 3.5 wengine ni wa uthio thangu yu ni tuko na Mauvoo makonetie ula unai governor wa musi wa Ilovi Mike Songo walawe kula kana nutona kusioka ingi utetini wake kana ndini wa kivila chake na indi Mauvoo asu nituma nambe yange ndini wa ithangu yu ya The Daily Nation ithangu namba 12 ndini o uthio wa ithangu yu ya Daily Nation nitukona Mauvoo wala chairman wa chama cha ODM John Bandi waisie kana Kalonzo na Mudavadi ni mekwendeka na ni maile kwitha mendini wa ngwatanio ya uteti wa kwitia kivila cha usumbe mwakani wa 2022 ondini wa ithangu yu ni votu kuona Mauvoo makoneti mundu muka umwe ula ithangu yu mandikite kana uvikie kukenga kiku ndini wa lelu wa Thika Road na indi Lena tulike ndini wa mathangu maito tuithi ithangu ni yakana ya the standard nitukwithia Mauvoo makonetie women rep wa Kiambu ulani Gathoni na Gathoni kwi muthenyani waiyo ni withiwe aithi ena kikalo na munini wa musumbe ulani William Ruto na metha mayenda kwa bamwe na ethwa aitambania kana ayuma chamani cha Jubilee na kulika chamani kana mwatianio ni wa Ruto ulani wa UDA na indi ni withiwe pano elete kana wenu nethiwe ena unenania kana ena uneni wa wakui na ikalima Kiambu makondi ya Kiambu naona kila mekwenda tia utu wake onamukio kwa chana aswania kana no kujoin kana no kutwika wa mwatianio wa Ruto lakini ni kindu nethiwe aikisilelia muno na akoniandu ma Kiambu na indi ethwa akwatiania na Ruto na indi nitukuona kati wa ma MP ma alama ma Kiambu maimangaliko 13 maingaliko ni ya musumbi witu anthia Kenya kana chamani cha Jubilee kenda mamo nimethitwo makinyite nzana makakwatania na Ruto na indi masitwa momo ciaisia no methia ni manenganitwo ovaundi mailetwe alaonde kilomwe wala umite kilio chake wala umite na indi Mauvoo asuko likuno methia ithangu ni ya kana ya the standard na indi musaise otondo ni ninaonenga Mauvoo ala manengeto ito ndini wa ithangu ya The Daily Nation ithangu namba 5 nivotu kuona Mauvoo makonetie ODM vala chairman wa chama kiu John Bandi upasia kana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka mutongoi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ni maile kukwatana na tiku nena ni yulu wa ulaungi indi makwatana na makanena na wasia umwe na maikwati ni na mutongoi wa chama cha ODM ulani Raila Amolo Odinga makavikia na kuteta yulu kana uteti yulu wa usumbe mwaka ukite mwaka wa 2022 na indi Bandi akasia kana mavikia na kunena na wasia umwe
ate kuneenania iulu wa ula ungi makavikia na ukwata kivila kiu na makasekana Raila na asekana akasupport mundu indi ni maile ukwatiania na makavikia na kwitia uteti wa kivila kiu na uwa mavikia na kwitia uneni wake John Band aitia kana mavikia na ukwata na me atatu makavikia na kuosa kivila kiu otondu ngwatani oyo yaimbe mwakani wangilili na miongweli na 11 Mauvoo wimokwata ithanguni ya namba 5 na tuithi ithanguni ya katatu ya The Standard ni tukwithia Mauvoo makonetie nzama ya IBC mwene kivila wanza mesu ni withi wa chasia kana pai iliombunge siku ndo yongelwa nitwisi kana ni bana umitwe kana bana i proposal ilai nai mana kuna propose itwe kuongelwe kana count iliombunge ilanene bingi siatwanwe siongelwe iliombunge ingi miongo monza na indi ni withi wa yasia kana pai mwe ikuongelwa na kilio sababu ya kana kitumi chasio kulia kuongelwa ni kwithwa kana yasia twina kavinda kanini kuma yu na kula ile inge tukwenda tukuna ndu tukuna mwako sungi ukitemo iwa nyanya na asia bayevinda na ingi menda kuyumba ni kula nisu na kila makwata ni chacho kingine menda mambe kuandikithia pe ana youth ingi ala meditwe mate yandikithietie kukuna kura ilio yu kana menda kuosa ivinda yu mayandikithie ana youth kana alama tayandikithietie ni kana withie makuna kura mwaka ni ukite na indi no withi wengi yasia resources kana mbesa nisio kindu kila kinene kiutuma maundu amwe matekeka no kwa no pano welete kana kims kana gadgets ila si atumika ku register ndo kana kukuna kula mwakani wangilile ne 11 nisio sikwithwa ingi situmika na indi Mauvoo suko numethie thanguni ya thanthatu ya The Standard. Na hili musiaisi ndeni wa ithangu ya The Daily Nation namba 12 ni Mauvoo makonetie mundu mukaumwe na mume ula unathikie kuwa wa ni nzangili muthenyani wa iyo vala kigo kiu kina kitikie ndini wa lelu wa Thika Road na indi betuye kana mutandithia usu kana mundu ume usu anaye mutandithia wangali na hana kunete mukasimu akamwea kana no kwenda mavalua mavikiye na kumina deal kana utandithia ulama naenda wangali na indi ndini wa jam kana musongamano wangali ndini wa lelu wa Thika Road kibeti kiu kana Miss Wangari osa matatu nikenda vikie na kuvikia mume wake indi nzangili inaivangite mivango ya sio kalama na vikie kuwa mundume usu indi mundu mukanda naye anavikia vala be mume wake tuiende ya na Mauvoo ithanguni ya The Standard tukwithia Mauvoo makonetie Kisomo na indi ni tukuona magoa muthenyani wa iyo county ni ila sithitwe sikunikite muno na ikunitwa muno ni unyai kuwa monyo wa corona na indi twi muthenyani wa iyo nunethiwe achasia kana county ni ya Kisumu nunethiwa yasia kana skulu ila singalikoni suna mostly boarding nundu kumwe kwa vingangiwe kana ilio imwe kana athukumi ma counties ni methiwe alama takwete kipandu pe kwendekana muno kana services ila meunengana ite kwendekana muno no matono thukumi ya musi ni methiwe maivingi wana kwa mathukumi ya musi na indi kwimuthenyani wa iyo nunethiwa yasia kana ministry yake ni kwithwa inengana mbesa maitonya kuvinga skulu makasio kaingi makasia muthenya ungi ministry yake ni kwithwa inengana mbesa ma sustain yana ila si boarding school ni kana withia bala ni usomea ni methwa masiani wana wowa kana unyaiku kana kunyaika kwa wowa tulinyo twa corona ula withitwo ikalile county susia ila ithiukitwe ni Lake Victoria na indi Mauvoo suko likuno methie thanguni yake nda ya The Standard Muzese o ithanguni iu ya 12 ndini namba 12 ndini wa ithangwa The Daily Nation votu kwata Mauvoo makonetie ula wai governor wa Musiwilovi Mike Sonko na ni muthenya no mundi court munene ni kuvikia na kuamua kana Mike Sonko avikie kumuthulwa kivilani chake cha governor nzia ila ya elite na indi Sonko uneni ni wake aite kana no kuikwatia kana koti no kuitha ngalikoni ila yake na indi ona uwema kuvikia na kukitika no kwitikila undula koti ukuvikia na kumya na indi Mauvoo makwata ndini wa ithangu yiu namba 12 ithanguni ya nyanya ya The Standard tukwithia Mauvoo makonetie county situ ni twise kana nina tishia kana nina tisi cia kuvinga kushut down na sieka cooperate
kumana na kila manasi yaka na mainengetwe mbesa ni silikali wa yulu na manasi yaka nanza ya magavana nimenethi wa mayasi yaka na mataite bilioni ya na yimwe na ile katono thandatu na mayesa kwende ya no thukuma kana mayesa kwende ya no thukumiwo athukumiwa te kuiwa na account tena mbesa na indi treasury ni nethi we ya nengana milioni 43 ni kana withie sina mana tishite kubinga twi muthinyani wao ni matuko 28 ni mwi wa thandatu mwaka huu na indi nimethiwe mane wa milioni 43 lakini neo mekwasia bado mbesa isu si sustain kana sitona kumekalia ikatuma masonganga na indi Mauvoo asuko likuno methia ithangu ni ya nyanya ya The Standard. Hani musesia ithangu yu namba 14 ya The Daily Nation makonetie atandithia kana atandithia muthenyani wayo vala mekwasia ona kutwika muvea wa kukolanya koti wa KRA nuna thite enenthi kana nimekwitha mainengane kwatho wa musionga alile ikwamite kilindini measia kana ngali isu si na mathoa meyulu muno na utiwo ula manavikite na kwikwatia mane kwaite kana ngali isu ni kwitha na thoa munini na indi Mauvoo asu makwata nthini wa ithangu yu namba 14 uvikie na kwisome mbeange na indi thano kwenda kamotoka wisemba ngalikoni ya Mombasa kwa vikie na kwisindia twithi ithangu ni ya 10 ya The Standard nutu kwithia ministry kana muvea wa kisomo nutwie kwikia internet kana internet isioni sionde kwambisia nini cia childhood kana imanyisioni cia childhood ku vocational center and training institutions ni kana matonethie amanyiwa alame school ni isu kana imanyisioni isu kwithwa matona kwithwa maisoma na masomo alama online kana kwithia no masome through online na indi nitweletwe batuke wa we school kana we institutions sindu ila makwatite school ila si install itwe program isu kana mena facilities ila matono soma ukethia ni masomo asume kwendeka makasoma online skulu ngili miongweli nemwe mana monza na miongweli akenda already nimethitwe mane wa program isu ni kana enable kana matwikithie maraisishe kusoma kwa online na indi Mauvoo asu kwa ulikuno methi thangu ni ye 10 ya The Standard. Musesia Mauvoo wangi ndini wa ithangu ya The Daily Nation ni Mauvoo makonetie muvea wa kisomo vala minister muvea ni wa kisomo George Magoha muthani wa iyo endini wa kisio cha Kisumu kanya Manyata Slum ini Kisumu no vikie na kunena yulu wa maskulu undu mavangite kwithiwa na junior secondary kana ilasi cia ndi cia secondary na indi munini wake wa iyo aisie kana muvea wa kisomo nukwikithia kana ni wavikia na kuambatia kana kuthantha cia miako ila indini wa maskulu amwe ma primary na mavikie na kwitha mena junior secondary kana ilasi ila cia ndi cia klasi cia secondary kana maskulu ma secondary. Twithi ithangu ni ya monza ya The Standard nitukwithia Mauvoo makonetie ula mundu nathangiwe nthini alelwa Thika Road na kwitwikana kana ni masami ongweli na yuma vitu na baimundu ne Saudi kumo claim kana kukulia ni wo na indi mbanyala ciake cia moko kana fingerprints ni nethiwe cio swa na cia atwa wana indi no metelete alame kuka ku claim kana ni mundu wona Mauvoo asuko likuno methi thangu ni ya monza ya The Standard. Mauvoo nthini wa ithangu yu namba 11 ni Mauvoo makonetie kwitha kwina uvungulu wa itanda cia ICU ona kutwika corona no yende yena kwambata na endi Mauvoo asu mendini wa ithangu namba 11 na endi museisia kila ndonya ukia ni kana ikiria kana ni wavikia kwika maundu ala wele kwika tamwene ndi uvikia na uthamba moko kwikia tutambala twa monyuka na wikala vasa na munyanya nondo wa corona wikuo na tingwe na endi no kwiwa itanda cia ICU kana si hivyo na indi musesi wa Mutongo TV ni kwatia no wikwatie thangu yaku ya The Standard kana The Daily Nation ukosa Mauvoo ala mevoko likutethwo to unenga alama nengetwe uito ndini wa mothio na ndini wa mathangu na indi no wisome ko liku wikwatie thangu yaku ya The Standard kana ya The Daily Nation twibikaba undi no kunikili wito wa mathangu na indi
nitawalena mwende wa mutinda tuonane muthenyani wa Monday kwa uyu tiwanesa na kwani tawa Veronica Siombua tuko manendini wa kilungu cha amukai vala tukwitha chinananisia yulu wa amuika na misi na ende tukulia nata amuika matona kulumililia misiyo ukethia unakutika mundu wa amuika musi wake nulumite kana familia yake nilumite siana si vandu vala vasio kiveti kivandu vala vasio nata amuika matona kulumia misiyo na ende ekai kwa uyu twambe kosa uthumo munini ni tucokeria ndini wa kilungu kiu cha amuka vala tukwitha tinenea yulu wa uneni usu na eni maitu muthenani wa umundi masito makwa nito wa Veronica Siombua kwa uyu tiwainesa inu ni Mutongoi TV mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunywa muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika watindata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya waku wa kwaila na wa kwendesa nyi muthenya wako wi musiovyu na yu ni na ukethiana na uthote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani tuka manthakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulu wa mesa muthenya wa mina kuthela mundu ndethesie nundu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumanono tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pe susu wako ithaya musi ute wiwa loni eke wiwa mwana akene wosie loni na kwesa kwikwana yundese loni na andu yikalanye na monesa magakusuisya nduka nyini tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba hakuna cha nilikuwa praise team talangu anga baibo ya posito ya sanguma wekevela ni just asante kwa pendo chakula na chakula lia wewe ni upendo na sila somekubalia tukikosea baba na mimi umefanya maajabu We wake up every morning with a grateful heart. Yeah, man. Me count me blessings one by one. One by one. Chacha pombe usipime siku shamani leta koka jaba tuanze kujana hizo ndizo vitu tuliwacha
Nikwache kiwe yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni. Kila kiku kia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawiyo. Party. Chips. Ni size. Chua? Chips tulanga tubeke. Potato jisni lu yaku. Ni nama. Mbiye. Ni mauta kitunguu na via. Kitunguu saumu. Chete musamo muselo uli. So, anuma Mombasa. Ukwaju. Ngwaso. Wendo udipaya mbuchari. Usakwe na masteki. Usakwa yene vindi. Bisoni. Bisoni dia? Ya Mutongo. Ya Mutongo. Isa 12 na dakika 40 cia mawiyo kila wakana Kilungu ni Bisoni. Muyo Mbisoni. Vandu va kuketha mbesa vemoyo va amima chuso mwingi yu ni vatuikite ndoto aimi alama osia momende kete vyu yu maina soko kuma ila wa corona wavikie va Kenya. Na soko ya itwe varia na thoa wa kuma silingi miongo kwa kilo silingi miongo 35 mpaka ya na miongo 2 na mui wa danza tu wala ayo lobio iwe ka 120 iwe ka gana na miongo 2 kwa kilo oyu mui wa danza tu beke ndo na hata twena aketha ni azena no twitije muzata kula kwizirikali nundu wananyaka mbingi 20 no tema angianzi nundu ndi na baita kwitu. Governor wa county ya Kitui Charity Kaluki Wangili no athokiye MA na mathao ni musio masiye wasio nini sikana nesaki ile kwitu ni kumatethesia nundu wa kuma ba distance ya kuthi mwingie na kuthi Kitui ni basa indi ni ngumanda undu na ningunena na county assembly mtwithe na ngalisto nya makuia na ikamatwa ya etha ni lobby na ikamatwa ya etha ni mwingie kwatiania na Lina Musangi wathanthatu ukite na wachumwa aikwete livoti mwanya ya uwandulu va Mutongo TV watanio ya Mukamba. Ni disconcerting nundu mesili sibo nundu wa mondwele kwithite no lusandi muno serikali nene undu urukinata waisie kila kingi ni kana mibango ya maendeleo hii tina tundu mwana hata miona ibinda ya Mwai Kibaki ilanye nisi na kila kingi cha karatu ni kana mayendete kutethesia counties chukile mayulo kana andu wengi mekala counties momenda serikali sokondo ya bwatene ile mundu eisilia lelu wake wata anumenyo kibyo kiba anumetede kata meba ye lobby mainyo sota na chei matese mundu baya ndende yata Moto ino mbetesia simwe yaku niota nekata ningi niota ni koive yake keve mutsinga wa ula nosie kwa mulemba ndinesa koiva sukuma ine nosie bagwa mitango ndipite yu niota ina bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiva kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 ili 3 na uituma kwa 11. Ino ni Mutongo TV.
Naindi musiaisiani na ukethia na utho chandi ni wa kilungu cha amukai vala muthanani wa umuthi tukwitha tinene ya yulu wa amuika na misi naindi musiaisia wisilia na ata amuika maitu matona kwika ukethia ni andu ma amuika na misi yo no yungamite ukethia ciana cio no cikwacia cina ndatimu cio cina mamimu cio na iveti cio no cikwacia cina ndatimu cio kana aume makacia mena ainya acio na ata andu ma amuika matona kwika ukethia misi yo no yungamite naindi utumani wa kwitumandini wa namba itu ya studio ila ya utumani mukuvi ila ni ile 391 ile 391 na utumani usu ni manavyo vaiki ndoko vikia na utilwa ndini wa simu yaku wengine watu atie ndini wa mitandao ya mikumukaniliye wala Facebook utukwatia na Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na Instagram Mutongo_TV na indi watu atie kukuonde nuko vikia na kuona maundu ala Mutongo TV twetu yika kivo kilungu cha amukai muthanani wa umundi na indi tuikulia ni undu wiva amuika matona kwika ukethia misiyo no yungamite ni undu wiva amuika matona kwika ukethia misiyo no yungamite na indi kilunguni withana kwa Veronica Siombua na eni maitu muthanani wa umundi ala tukwitha tima kwata o second nini tuvikie kumanganimo au na maumite va na indi tilika ndini wa unena nya witu muthanani wa umundi na indi eni maitu timu veano ndo auka ndini wa studio cia Mutongo hii negetambio baba kuviravye nuwe na umite va masito magwanita wa evangelist Elijah Mutie na kwito musene Kalama o pakwa mutisongo mali mala maingi twasia Kalama is a promised land inondo wendo manondo Yerusalemu yake tembea Kalama. Asante. Asante. Ni kipawa bibi, ni kipawa Bwana, ni kipawa Pastor Titus wa Mwindi mwini wa mbathi cia kipawa gospel music kuma kuya simanata na currently ni mutabania Mauvoo museo is nai pa Nairobi. Asante. Naindi ni mwegua unena nya witu muthanani wa umuthi vala tukunene yulu wa amuika na misi naindi okwandeto nini Elijah no tuona kutavya musiaisa ila tunene ya amuika tinene ya au ya tunene yulu wa muika ni mundu la wauma muikani wakana na nundu pe wango sia pekana penzele mwanake na ngethe na lama umayu ikani yu ngethe kwambata aso ni muika na lama ebu muikani pukatakati uma mwana utwike wingethe kana wendele yu ndi babu tonene ya yulu waku tabia ila chaku na betwela yaku undu wa ile the responsible person yes Reverend Muinti ile tunene ya musi tinene ya chao la tunene ya ubo wa musi la tunene ubo wa musi ni bandu barabe mutumia kibeti na betwana andu azu ni mama formate musi na mutumia na kibeti chake megwa me proud ni mekathia ila mekuona ciana cio ibikia katika wika siendete na muendele ula wailite na ndi musiaisia ni wavikia na umana amuika nao na musi ni wo weva na ndi musi ni musi ulakana ni valave ithe kana na inya na ndi usuni we weta wa musi na ndi tulikende ni waonena nya witu Elijah wiona ni maundu meva andu ma amuika ala meta wakanondele maile kwika ni undu weva umwe andu ma amuika maile kwiko kethia misi yo ni etha yenzeo mbe ni ambo kutunga ngiyo Bibiliani ndito yanga yundu kwasa maandiko maasia kana manisia kana nziela kaile kwenda na yona kakwa kaikaletia na mabina maingi withia etho wa mundu wa muikane weana atenziane ila wisi wa ile kwenda na yo ate responsible person yani mundu lokethia mundu ono ekwatwe agatiwa musi mwanake na watia mwana musi uko yithia ngoko no bingo ye Indonesia niso ne na still the wape wa maundo mebu musima ile kwekwa na sindo isho sobewa oyethia no sobete mundu sune mundu akwekwatwa na ne mundu akwekwatwa musi Reverend Muinti ni undu weva amuika maile kwika ukethia misiyo ni avikia na kuungama nililikana ndeto cia mutumia muko weta wa Yohana ayandikia ikundi
andiki ya mwikamea eno tanu nundu mena pina na ema musindite satani ndino mumaitha metuo yake na no kothete utume andu mamuika muno na kumathokoania na etha mwanake kana mwitu aketha na mwikalile museo akekala nesa na acia imake akekala nesa na tui akekala nesa na andu mamuci na etha nusoma akekala nesa na alimu mundu cio akethe mundu akwikwatua na andu ala mekala nake maketha na gwikwatio na etha ni pumuci aci maketha maimana maketha matevo muci wo witha na mundu ukwati isitwa yono kuendea Asanti. Na ni mitua yeva kana ni tabia siva muika maile kwikia viti kana maile kuthingilila ukethia misioni ya ungama na ingi ni tabia siva kana mitua yeva maile kuleana nayo nikienda misi ikaungama Elija. Mbe mundu wa muika ni waile kwithwa mundu wa mugo na muki wa Ngai Biblia cia kumukia Yehova niguo wambelelio wa ui na umanyi kwa mundu wakethia wa ese mundu ala wailethia yeka ni right kana ti right na asunguma isi akili ita uthukuma niyo workshop wa satani nebo satani wethia wa aikunia mundu ala make lakini etho gala ondi ukethia yaku no kuyame kuka kunonda wasi ya kulevya you are not a responsible person lakini the world on that doing aware no say ando nime kwa ja you kwewe ya atoina mawea lakini muundani kwa kunote je wea ukabando miti misungwa yembe ibabai na itino myaka 5 myaka 10 kuyambe ya kuya matunda mawe ya wako Biblia ndio asanga ya kali mamoko mawe ya wako kutinda osokoni wewe tu wamekukaa na unanyukite na wewe sasa hivi ya paina la responsibility wenayo na undu umana nai olakino nambiye bawacha manyisha kana nziela kaile kwenda nayo na kakwa kaikatia kwa hiyo sasa kila wapundi wene musei nicho wendeze na ndana mina ngin mino kilia pungo ningeseti niweze nitubikita bandu kethia tanzi itu ya Kenya netu abatie mwana munju ko utwambia kweyandu utumanu wo wewe ngingoni lakini no mailo peta utumanu wo so kili nesio nondo kesomo ni chokie na maotao ni mokie na maikwati ya maotao na mayeka mo right muika. Asanti. Reverend Mwindi. Itindo mboku ni ciananga mwikalile museo etha no muika makenda kwitha na future makenda kwitha na binda yukite ni maile kunywa itindo etha mwana ni wambia kuyana ni waile kunywa itindo ilo kutinda nacio ni itindo cia muthemba wiva bindani ni binda cheba kinene nundu ciana ni ciomba umba katika kithio cha muka mabaya thome imwana ikala omikomba umbwa tumake kala ikoni na nyama komba umbwa lakini bindani ciana ni wizi cietia cia itene nundu etha kana ke miake na ke boarding na ke tinda ku na etha ka school ni ka twa baby care yuthia mucia inde na ndene binde seo ya kubanda mesingi meseo na kwala ni wala meseo mwana odo na kwitha naguo kondu bindani ya sima kale akwithia nundu ciana cia uma mucici miaka esu kaimina primary kai secondary kaimina secondary ka university ni kwithia ila tu nene bo itindo kana kuitindo ila katindana cio ni to na kwitha ciemboku na ito na kukasia kondu acia ni maile kwitha mayati ciana na maikwata na alimu ila tu nene bo wa mundu wa muika mundu na mamo ko ni mamu ciai moko ni mamu ciai na mabine bindani ni aci maibikala na ciana binda yasa cikala na alimu na cia umabu yimino kide ipota mawiyani ko uni laisi ko kwa itindo ni mboku anu mamu ikai maile kunibana mwasi mayeka kwatia nikana matungie ciana mama ne mwana wakwa atinda nao nikana manekana nuto mulunga kando no kwita mununga kamutethecia kumweka counseling Nende ni kulio kwenu mundu wa muika uwe na musi tese ni mundu ina miaka kuma 3 kwambata mundu usu ni kwanangwa ni kitindo na mundu muima ni kwanangwa ata ni kwanangwa atumia maitu mate kwezela wene wo maisia mutinda na mukondo ndaye maukondo
na ethe wa kitino chaku ni githuku utinda mukunduni nduli okunduka ko itengemea witinda ba etha kiwone kitheu no yo thamba then we the way mutheu ko allow utinda na mole memo more determine your future kana uni waku ko etho utinda nao asunguma isie bonye munyanya utabia tabia Reverend kitindo mundu muima yanangwa ikitindo kwanza kwana ngatula isi etha mwano kula weani nda itha na kitindo kitekeseo na ni wauma musi ni wabijamia kesu ni watwana na ni wathi weani mamina wea ena nana ni meuthi kukundanga okali na maikundanga tundu tungi na mundu mwana ke ni wathi na umealangi kule ndi kwe mundu mukamisa sota ndi kwe mundu muka ai challenge wa uboni wa ayakai manyuza sota ayisa ithi anoto na usama nuto na kwithe emwikale musio na ithi ndenda kukunda kindu kiu lakini nuto na kwisa kwikiwa thani bangi nuto na kwikiwa chaini akeiwe kiliko cha sanza muka ino ni hotel umwe ebinda thimwe andu mendete chai muno na maisa bindu komethi ya chiki kithe ukanigwa na bangi ukithia mundu anywe eigwa he ile ai kwa mundu na myaka esi miongo 3 nuto na kwanangwa ni tindo ndungu onu maka mundu amibe kulono utinda na kilono ya nikwitha thambi ni nabota mwini wa mundu wa mwandu wa muika urone the munini atano na myaka esi miongo 3 ayambi ya kusama ila sisa utwika munyui na yananga mwikalile wake windela yokija naonga likoni ya mama itindo imana ngata amama itindo imana nga akama muika yanangwa nundu pengine kilo kutabwe na kalangi na ngesio kwa pala na mbite kana kitindo kisio kithuku ni chana mwikale museo vice versa ningana kitindo kisio ni chana nikiseo basia mwikalele mthuku ko itengemea wetinda no ethi wo wetinda na wala myo kunenge ndo cia nzuko then kila jaba ndo maindine yaku nenzuko lakini ukekala uimukia yoba mande kwa masia mundu mukamui ni watha masia munuka wa kenandaya dane nasi nduke saithia timu ando mekunika mato yes na wasoma Biblia nisometwa Biblia ngono bandu yulwa mundu mukamwailu mundu wilie tabia yake lakini pe muswa ndiwe taka muswa ni muswa pe muswa wi Biblia ni wasia kana mundu umme kabake kalanzia weu ya yalata kwiwe kala ngombe iteta ngombani tando na yu ukela mundu mukowa muika etinda na ibeti ila iseteka ka juaji mako sie munjo mea nini na mako sa mautao mea nini ukele mundu unde sikelo kweti kwa kamusi wake kwa musi waka wana Mungu na musi waka wani tera ugesaidia kila saa no semba niti na ukulia undu kundu mamondo maende na umawa kwambiye kana mundu mukamwe musobe ya mume wake na no munenga endaya asante Reverend na ku inaunduma wa kuongela yulwa itindo siaka ni wisiaka mabinda maingi ni magwa na langi nundu mundu mukato na kuende nondu ngone yake unukwenda utethi wa ndeto na athi aelesia munana aiwa ndiye kukekanije akitombona na agiato na akomienza na hiyo ronge kekanije akitombona undu akani matona kwa nangika ona mema muika nundu akwenda kwithielekania wathi wona mundu mukonge na ngwanzeo uyuka kwimbatira mwembe nikano uongwe na bodu gwezu ukila mundu waile kunyiva kwikala mwikalile wa maisha ala we mwene utona kwa fote ate idukisi andwangi nundu kuyaka aingi umundi menamisi kuyakangi matena misi na no bako unibe mwandu wa utine namo nandu mamuthemba mwau na ndeto sio siliata ilanzeo ukoza ukekia ngone ilanzo ukoza ukekietheka nikana utonye kumba musi waku thana nato iwe ungamie musi waku nikana utonye kwitha na future undu ithe yakuna nya kumethi na future na etha na mumethi na musi ute musio na kumanda nu mwawekiwe kwenyu nikana utiosu wiki ondungi musio nikana kwithe na mwelekeo wa thayu ulatina asante naendelea musesi ukwasia hai nye kila nisinikana wiki kumilanila maondoni na kuyaniwa ni
kuyaniwa na mostly being God fearing vai na ndi ya kuungamia misi. Sylvia Mwikali kuma saika Nairobi. Nimo kutikana naye kana imolena nake. Nengo itikana nake. Undu no mwekuli ndo wapi na kuelezea. Lakini point no ilemwe. Ya undu wabundiwe wataiwe na most of the times asei twasemaka maina times ya kuya etumo kumata tima wea kumata maikwara ni ema wea always either ya mwitu no wena o eana etawana tui na ombea na tile bina sana zeno wewe gale no soe no yu matuku ni ake la mbenda kana ona oswe weane na oswe bengine weane nye soso ne wanda bacha sindu sengi to muno na ona kamu ne weti wena ndethayo ngo yake ithwe mu sobioni nundu wane to ila wa mina kundabia nano se nina mo wanoswa akandabia akabuma agambe hangu tabia tabia ishago cheka utebia na indabia chuo na chuo kuna so lilikana ngethia kweli na undabeti na uno wanda digatu kabala point ya kumanyesia ila kwa ithome tapia ila si ku umundi si ethi ya wekwo na itwa ile kuthi tusokengi back to the history niki ana umaitu matene mai responsible niki yunzi yawe no iba ite responsible na tukaende twende yu twende na ndi mwathani na ndi mwana wa mwathani tukakosa aume tuomba nyama gathi kauni kweka ni neno nundu tutwana maitha tutwanze no itu ya Kenya tukaa aume tumbania keita cha aume mathikauni makaume lo sokoni uimea mathikauni wono umwe aunga mathilia abaloka nundu kindu kilo nywite ni kiulea mwi wake konde na that energy ya kumela akatete akaungame wesa nuru na kuungama na kuletea mbai ona tukasia akamato na kuatisia ume liume ka unirondo ibetisia bindama mau sia wali wikadisia ume kama endena yes tudioketwe Kenya idioketwe nenze amaitha maitu imwe na no sioke da mwikabiru twa utane soke twa umbania ugesaithia onayela maybe silikali ni kwenda anduma kuthi kutrain waita tunaana ke responsible yes ti musaliti watwa kauni yaka yosemba nebuti anete kuthosia yes Asante. Na indi ndini musaisi osuaitie ndini wa wiki kumilanila. Kumilanila ni kwithitwo kethia andu maikwosa taundu. Ti taundu muito muno ndini wa misi. Kumilanila Reverend Mwindi ni kwanangite misi ya amuika muthenya wa umuthi. Nundu withia kimwana chatwa nakiona diale kutinanira bya muka wakwa nienda bingwa bya sala ainengu sele wa uyane ainengwika lakini no withi atabisi munyanya ungi wa mundu ume kana akatabyo ndola no thukuma nake kana akatabyo inya wake kana ithe wake lakini ndana atabya munana wa bakubiula ni muka wake kana ciana ciake yes in marriage muume niwe munana wa bakubi wa muka muka niwe munana wa bakubi wa muume kuwe thandu asima kenda kuendea ti undu wikabana ti undu useo kutwika wibitha mukau maundu alo kubanga kuenda kwika na niko ndu ambe benefit ya musiweni kana kubitha mweme maundu alo kwenda kwika kwa ndu etha misie kaendea no baka muume na muka maumelianle nundu sindu isu uthi kwika ubithite ukethotepo muka unwatia sindu ithi ukobithite ukethotepo mweme unwatia kwa ukela muume ni wale kwitha open kwa muka na muka ithe open na ke mundu atabwa atibwe silisia musi na agenda kamuge andatangazire kana mweme wa kwanza uni akaka muingoya ambe pia neto izungone tameli akiswania no kwitha bepata wandu mipango ya musi ukethia nduma nikaikela mundu mageza kuona maundu maende asante nani usai no ngalewa yukwangala kanyo tuko Bibiliani maundu ama kwibithanela mayoko otene ona Bibiliani ngai ya mina onena na Balamu yolo wako dio themba Isaka atabise muka nda mutabia osie mwana na mathi kimani niki nundu kethe wa Isaka
sabalamu na watabisi Sara kana no ko yodemba mwana na ke Sara ndena mwana onge ususu nikalika kuma binda maingi notana kwithia itengemea mutu ile wa kibeti itengemea undumwe kala nomba yaku ndino no kurebe kendo na no rebe kendo secret ya ya ngoni ulingi wana toizu ngekulwa ni mundu na wanda bise kibeti bandu bakuyangoni ko still no be need pena trust between the two families between the two persons and why limit them ayikiania with no kana kuyapeke no chakwa ngwenda kweka dojo weta no kene kuye nina milioni yemwe ni yeta bandu na nenda kudi kuna wea na kuido tangazite ingezi yoma na sidoya yosio ko mbolia so ya u ninyo sio ya lazia koja na kwa tawazi kono abo need no be need trust between the two couples ko I think that is my point na ouni kwasia kana etha kibeti chaku ni sibe andu metha mombitwe ala metha wa makolecha ndeto etha kibeti chaku keibinde cia undu kune kumanja kana ni kwasia kana ndo ile utakumutavia kana ndo ile utavia mwemeu etha ni wisi mwemeu ndakilasia akastuge yake saidhi ngalitie ya thowiwe akastuge yake saidhi mbone ni tuthama twine the no generation here na ndio weta nata bicho bandu bangenezi aumeno manena na tumeno manena mutumia omwe ya muka umundi nenda kuikwega chau surprise da mukuwa mathi okenyo yewe ndio tabene ba obali okondo amwe nombe nene kwa ka flat ni yaku mwana uzu flat ya dala ndela yo monde kuna ndiata twekelebu we Odize no siasia nigenda zethi ya maundu ala mevo lakini kila kiapata munoba nando kwekiania ndarwa mina kwekiania payondo bidwa ngoni na akano maile da mena wisdom onela mena na wisdom tela ya Delila mele ona wisdom Delila no egalile binda za mundo ayeso manne binda secret ya Samson Samson ya mugenga malamiana da soma Biblia ni withe no amukengie amukengie pio ngobwa nzwe isya ngobwa moko na makanda ngekwata na ayeso mutabia sindu jambo de matosu dinasya mabithe akamo mundu ala maende na kweka lakini ni asyati na mwaka meoi kumana sindila singoni ya umemo na kimwe ne kudumisha mugo ngoni ya moto kwe mugo musi nengi enabe mugo musi nijaki utumanda tana na moyo woka choide wala mundu utenda mugo aye ne kwe ndo wabwao ne mani sai yune zino wanenga ne mugo webo na kwena otano musi onokatia ando muma nilasi ndo kwe moyo kwe otano musi ni utabye mondo amakwa ni kwani na mbeza iwambe yonda bya project ingezi yako no elewa yani weze ile nuno na kwani na mbeza wambe yo wangi ya maundu wangi wambe yo wangi awithi ona twi nomba utinde yo no di usukwa nenda ngwa nenda ki nengemela cha biasala nengemela cha mwevya tuibeta kila twenda kweka for the future of our children nikenda with it to divert that project ko uno to nindi kwegala tuja to unity wow reverend ando ni maile kwibithananila ni muisyo na ano bakoma uswani ni cha ukutuma wibithelwa ni cha ukutuma wibithanila kwiyo maundu utona kutabia mundu eo mwemeu kaneo mukagu matana mbauya kizika kila kindu waswani ani watangasa uno waile amba uplani kapola no kethia kindu kilota bia mundu longi ni kindu kitona kumwaka na kitona na muitha mwina unity kana ndu muume na muka Biblia asia ani mwiumwe na imaile kumemwe ona katika meko ndu ubo wa kwibithanila ni muisyo munene nawo sawa na maibithanila ikindu kile ndaikwa tikise mabira mengi kindu ya kwibithanila tikiseo amundu la maseo ni matona kuwa theini lakini wana mambia kubikia makwibitha pe kindu pene kulio yeah
Asante na ndi museaisia ni kwa tani wendeye na kukwata mauto maitu mothenani wa umundi vala tunene ayulua amuika na misiitu na indi tuikulia ni maundu meva amuika matona kwika ukethia misiyo ni yaungama vala vekana vekiveti na vemutumia ni maundu meva amuika maitu matona kwika ukethia misiyo ni yaungama na indi utumani wa kuituma nthini wa namba itu ya studio kana ya utumani mukuvi ila ni ili itatukenda imwe itano ili itatukenda imwe itano na indi utumani waku watumano kuvikia na kutuvikia kana kumbikia na tivikia na kutethanya kana kusoma ikulu yaku kana ithano utumani ukwitha utumite nindu kuvikia na ukwata o ingino tu atiendi ni wa mitandao ya mikumukanelie wala Facebook tukwatia na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV na indi kukuonde watu kwatia no kuvikia na kutukwata kilungu ni amuka ivala wende na kwitha na kwa Veronica Siombua na inimaitu Elijah Mutie na Reverend Mwindi Titus Mwindi na ini mitikilitu kwate mautumani manini amwe ala siaisia maendeye na kutuma na indi nitukwitha twende na kutethanya muthenani wa umundi na makulu menyume kuvikia na usungi wa ni ataimaitu umwe aitie wiki kunundu wa vata kwa amuika na misi na ende uni waguo ungekasia hello ni muvea muno nundu wa kilunguki cha amuika na misi ngeresie my son Titus Mwindi umwe ni Naomi Wandia Mutisia ni iwa ni mwathime na ende wawikiana ukeje ungekasia hai ni Mary Mwikalikuma Kibwezi eshima ni avata muno misini ungekasete vamwe Mutongoi TV vamwe na ni maitu ketheka mutie twethia wa vamwe na ku Uruma RGC Albert Ndasia Mombasa. Pongezi. Haya, morning Veronica ukulio kwa amuika matilane na kitindo kithuku nikieta wanangiko na nikumendea ala mamini kwasia andumo kwiyo Garissa Road yata masaku ukiakisio ulauma kwa Yova uvikie kwithwa na moto ivamwe na indi ni muvea na ingi aitie wikiku ni wavata kwa amuika na misi ni David Kito kuma Nairobi ngalikosea Kayole Matopeni na indi ni muvea museisia amwe asuni amama mautumani ala mwende na utuma ndini wa studio situ muthenani wa umundi na indi athawi na ikulio fikia na utuma onambani isu ya studio ila ni ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano na itukwitha tikwata mautumani maku na ithani makulio nitukwitha uivikia na usungi wa ni ata imaitu muthenani wa umundi vala tunene ya yulu wa amuika na misi na indi tekule ni maundu meva amuika maitu matona kwika ukethia misiyo ni avikia na kuungama na yetha yembailu eka twende na kilungu kitu muthenani wa umundi na indi ataimaitu thini wa kilungu kitu muthenani wa umundi nitwakunikila maundu ala muno mituo ila ituma misi taungama tethia ni tindo twethia ni kwivithananila na maundu angi tasu ni mukuona anau maitu kana aume maitu ala mamuika kwithiwa mateikia viti thayuni nundu aingi matukwa maikwikia viti withia mundu nuni watu ana na ndeu manakana kake yake kibeti yake bora ni kwatukana kwacha nukuona maundu usu utumite misi ya andu mamuika itaungama thiwa mundu nde kutethia wia mutumia muku weta wapa ulaisie mundu ethanda utethia ona kuyanda kaje mabila tuna mona andu aingi anake maitu aseo na mane anine sama eto nesa na kwetha mayenda kupota kwambia misi lakini mundu nde kwenda kutethia wia na nundu ithio nthi ucio wa kiumo ila umaya waitu Adam unethiwe ayetunda ila wabatiwe ngayoka mwiye nundu waku yaitunda ila na kwia yenge kwiandu kaje thini umaniwe nundu waku na ukaisa wa yutia kubika ilo kazi wake toni kundu anake maitu aingi maikwenda kunoa na no bakakela mwana baka mwana ketha akenda kuungamia musi wake nikana maikakwate laana ila katika Timotheo etha mundu nde usubia andu ala manyumba yake ni muthuku na kwe mulai kwi andu me umundi atangiye lakini maina pata wa kutethia wia na kithio kinene kundu methe me atangiye pepata wa mundu ume kumanda nundu wa family yake ona etha emanda amande no tuku nikana withie kibeti
na ciana security yacho ni mani na etha mundu ume undu wake munene no wi kana utuku na muthenya kana kangi na nde ubanga mubango wa ciana ikayaki ciana ikasoma naki ciana ingaitia chao itina wa dayu lani na kundu bebata wa aume uteri we na kithito na mukana mo maige kale mana mundu ila bawezie kugeiwe ona munda uyu usubiai ili ndi mwikala mana munda u usubiai kundu mundu ume nathia mande aete kindu nake mukaithia mande aete kindu ya matungiania wisethia musiwo ni waende ya kundu wa kumanda mali Mutie egana address mundu we na address mundu wa muika you Reverend Negwa address mundu we town muno nenda kwamba kwa address mundu we ku ya mashinani kula kundu Negwa akwetwa ye muku ye molwa interior does not cost you anything paike ndo kyo garimu kumanda mbesa onakuno watembesa anola mepa town onde nimenete uke wanzo noka ne kamyatu ya kuno igwate na note ugathi mundane kwaku no bande onethia mboka ni sini kuri ndike una pengine kwa ikegwo lakini ukabanda ibaba isyaku mbinge mundane waku na uingithia onetho kataba kigone ngoi no ingithia baba isu cia mina kuyana sio ndikegwo matunda ukatesa na isu ni nzie mwe ya ukwati waku kiubala kesilano nindi ono kenza mutao akiukiuka ketemeyo mutao no ki control ni wambe yoko ya no bande manga maku no idiota sokoni ko umbe na kitumi kisio kitumo ya siati na motegi ando maku ani kuthani na iwe ni best no twina ana kenge muno meba hata oni mayo mana milangati misi matiete ukethia mundu eba kwinosi lakini baige ndwe ka maana ukethia mundu na nizani wa muno kezaithia ukathi bandu ukethia ai utui muima ni mumu na baisa kuma mundu mweni from nowhere aitho waketheka naona matunda na muyambe ya muyambe odho wa kwake na muyambe ya kwacha ena mayini na wo muthango ola mutu wana guo no wa wethia no kwatangi wali no biti ko tricky biti no mamuika na no mamuika mamina ko ikabiti ne kwatia ngai akatwathima na pai mundu thukumana moko uya wa moko make akai tubimbe wangai yes asante naende ive musia isia ukwasia naye mtu akitaka kuoa anaambia nani Reverend kule mundu enda utwana atabasia u ni mundu enda kutwana i mbeko twamwitu utemusia ona etha mwitu su asimake ni metiwe mbaile kusisia ula ndo mamu kono wake ukaenda ka report kanu enda utwa mwitu na ndwa ile kutwana utatabiti na masimaka nwaile kumatapia makakuosia mukekala nthi nundu mwitu su enda kuikwete akoka kekala na sia kwa na mama bitha at long as akesa umamana kwa ndu bepata wa mundu enda kutwana akamba report tena ona agesa muzoni enda kutwana ndie atabia simake amai nutheye kuza timina naona mwitu na mwenda mamutwaye akulwe wenda utwandwa mataika ndu kwa asio ni mwenda muno kubata wa mwanake kutabia asia imake nake mwitu ono mwanake unenda mutwa ni wailo ku report kwa asia imake makamuosia na ningi wa wena siwe wabanda be muisyo akamba ni mesi ubo misimuno mesi misila ithawoi thithautia kiuna thithacheni kwa ndu etha mwanake ni wenda mwitu kuma musyo yani watabwa thiri twaye tukumaku nundu andu asu maidi akauga be wana namba utangasa kindu kwa ubepata wa report etha ni wenda kutwana kana ni wenda kutwawa naende ongeaisie mimi nimekaa na bwana miaka 5 lakini yeye ni mtu wa siri sana nitamfanya nini Elijah ndi hadithi ya watu itengemei kindu chambe tabia zake nomba so tabia siaku nisio kwetikilia utabwe maundu la mabangitwe museo su akuo kanyomba umutriti hata nondo ukela kanomba withani tetai ukasia weka maundu uteo ndabia na nini na nengi ndiku kana ndia kutabia tene kila kisembe tene kana mama ni chau
ko itengemea undu we mwene kuikala nyumba kwake avindu the attitude attitude kigamba itata interpreters yoma kigamba attitude mwekalile wake na kutwile wake avindu na mina ubindwa ayimukusha mume wake amwetele bakubi ngone na kethi wate na mundu yokulia akakule ndelila akulile Samson chau na akwatieva ngali avindu wangea wow naende muzeze ni kwatiwa vikiana usungiwa ongea itie sio mbua ni useo kwithiwa ni usio mweme ukwithiwa eso close na cousin wake wa mwetu ona nginya akavikia kumotavya siri sionthe cia mutwano wenu ni sisimwesh reverend kazi nyusu uwalinsa kuka kazi nyeyobo wetha no kuona pe closeness no wale kwikalana na mume wake makadiscuss cho ichao kithakiendele katikati waku na kazi ni waku kwiandu katika kithio kya kitwa kamba matathengiania etha mundu ni kazi etha mwitu ni wa mwanake wango waku etha mwitu ni wa mwitu ni mwa witu musiani mwisa uthengiania ata nundu ona Biblia kithio ni cha Biblia ana kuma mamilioni zikuya yandu aingi musiwada matwana ukwada na maende na kutwanu mpaka na mazali me ukomboni ini menukite ni makaniwe me wani mapitio kubua muka wa ngwa umone muthei ni mameto kubua mwitu makani maundu mathewika undu kilo sinesia ya muna kazi ni wake na wiza ya kazi maundu wiki na muka wiki ndio ni pa kili tita wiki nundu wi mutapia sini kenekata so pata wa munana usu waitu eo bala ui ni waile kwikala ndina na mume makamamba ni thina mwao na etha bekindu ranenga mume ayambi ya munenga nikana amutunga ngalikwe amutunge we kuikilo kunengwa ikazini amande bani ja kunengwa nakanja amunenge nikana alumba kunake asanti na ingi aise niki mundume ethia na umelu kula kwi inya kuliko kula kwi muka wake ni Roskuma Matu Elija kule niki mundume witha na umelu kula kwi inya kula kwi muka wake nenda usisie ndino wa mutwila wa mundu ona we nuka umundi mundu lo kwitha usembete muone kala mwana kako nundu we mundu muka lakini tumoka ma usembete nundu withe wo kuka mwana kasembete ba palape inya kukiana kesi inya pesindo nusi musini wenda wanisha na siake na tuikwasia kana aume mata bya inya sindu sio na secret sio lakini musi remain musi na kibeti ki remain kwa yes na yu obanini ndio woba nini niki etha musi remain kwa musi na kibeti ki remain kwa kibeti niki mutumia ukuthi kutebya inyama undu ma kibeti na utabya kibeti niwe si nendo kutabya ati nendo no yutabya inya kwa maundu nikenda katabya kibeti agikani lakini ndio kibeti kiene ndio kiele kwithia ki kama maundu ala mume ukito no mwete pakubi tukazembe kwamba kujaji alama enda utabya inya na ndio tetea lakini na mtu sisi the situation nyamweleta wa hali ya anga ya hiyo familia inakaa namna gani ndio na idea ya mundu ayetwe ni nya na ethiwete ugesaidia ula woni musino no inya ko ugesaidia enia tuwango nikiva na be unge wakwe ni nyatene atiwa nethe ko ugebetike ko kala kiasie ndo ailo yotabye yaku secret siako no mbelo na point yenge babe kendo kenge to ekule ya cousin ya cousin itengemea mundu nikana katabia cousin wake ni chawenda ndio tsibo lo mutethasia twambo si jangale kwesu ingi ya kwethwa close ndio ndo kule ndeto yakwa kendo nende na isala na nija ukiutuma ndo ingi meito munde ndo ne makosete mundu wa education witha mundu no yowa na yowa kibeti na siana nundu wako ya maundu akela maundu utabia kazi ni waku no ile wa mundu utabia
mutabie kadha mutabie no ithe ndo neita mutabie mukala thayo wese mwana la wagwe yana no koya no kunywa na kino jo kibet kimanye mume na choni chau with a close na kazi. Haya, hongea kulia. Mimi niko na miaka 8 na bwanangu ananitishia maisha akisema hakuna maana atatumia silaha aniumize. Nifanye nini nisaidike? Vandu wona mbanga na muishi Semba. Ndikuyo semba. Ambao sijali anga ya usalama wako. Na tabia ya si kuya aitu mo umesio twae umesio twae na waina omezie itengemea vitisho bya bika kiwango kiba na twina mathina maingi muno mamesi muno mbaino sio twana mbai ukethia na ndinazo uketha mundu no atwane mbai no ingi ni mukamba atwane mbai ingi kusithio cha mukamba na kithio cha mbai lengi sio kwatiani ni bethe na vitisho hizo za muthemba tosu na no isa ithia no mayo kwatiani na mesi yito reverend we need to rescue our families from the attacks. Asante. Reverend babe kulia kwete Veronica, please kulia Reverend kana mimi nimeoka nisilia ite mimi nimeokoka naweza bandilisha mwenye ana tabia nzuri ni Mary kutoka Kibwezi kana nielewa kulia kwitha mutangiye ni uthugu kutoa ni mundu ute tabia nzeo. Mary ni muisio thani watangiwe na ndwa atwawa na kwenda kutwawa ni mundu utemutangie nundu muyaile ko baniwa isokirimwe nikia ugutimotia andu manu mbaya muikio walotha ithana mu ukamanthe mundu utemutangie ni kana winsa umwaliula andu la matwanie mabindu matwanie mate atangie na umwesa utwangiwa paulo yasia mundu muka nundu wakwikala mwikalile musio mume ndu na kwisa kwaliuka sina lama mobaniwe mwe na mundu ume ndu wakwikala mwikalile musio muka ndu na kwaliuka lakini ndamba utangiwa ndamba utwawa uenda kwenda utwawa ni mundu ute mutangie na tabia yake no sie nini zake ndi ya Meli namba weka ambeka kusemba ona wewe miaka tendie ambeka kusema ndakathi upota muisio ni kukwata na mundu utewa na mwikio mwanake haya ongea itie ni Meli neto yemwe Meli umesio weta ya Mungu na twaeleke kiatu cha Mary Mary atonda witha bikire kiwango kiloke saithia onana zalame kanisa ni mayo mwebasi twambe ikia kiatu cha Mary tukasembe kumusilela you Mary no to education Mary no nindi umesio na mwekeo nikananga yeke chama na ilana Maisraeli mabikie mweso masia methia amisili nane mokete baambe ukanga wevo na baambe beuka baabe kima na unit wadala nimelikaila Yehova Biblia sembikaila nanga kusungia nanga konya maundu manene na mepinya utamezi kumeli utanamba ukongo ukile medho ma usise yolo etuni palote de wakumela na londu ito ndo beto ba daga tete utinga kana londu ndo beto ba kwanze teo nenu kuboya edanu kuboya Mary uboya na wa mi no boya bingwa medho no iliko babe anasane na thanwa nao mission and our crusade kuno gozo kama na muujiza ndo ndo na hivi hai o mission ni una ile kuthi ana muujiza wangu na iba pastor na kuya tu mission katabani obo tumeba kudika Kakamega pe mwana zone crusade ne naye mo kuona wherever ndio mwende ndo mweta ne wa redeemed ni mwana wa aise onie moka crusade ne ema thamba unene no tabania aene no tabania ona mwitu okite umba none na acha na mino yengo ona kibeti na umonde ne moka thank you asante kindu kingie alama ya atwa mako thakwika tu alama ya atwa me twikithisa mesi wa mutwana mwitu ni wako na mwana ke na ni wa approach wa na inanga condition mbingi itatoneka katika mutwana so you tumari namba kwa etha munuona munana ni wa ile usiki
guiding and counseling kwandu magotie mutwano nikana kati maundu ala waile kunena kwa munana nikwitha muno aze sindu mbingi nyengenda ndikenda kutetwa nyengenda ngali ndikenda wikala na zima kunye ndikenda there's condition la maninga ni mbingi yumuntu kula kutia uzelewe kumu mwipiese kuona mwana to kumwibasi ambe ukona mubila bandi ambocheza chini ambocheza bandi akuni bandi nundu twingi matia wa nundu condition isuma ngara mbingi mundu abikie mutwano ni with yone nita waindi ko nasoka ko wetu maitu make kwikwana ngebinda yasa mambe uthi kwandu matwani kiwendeto kilikoni chake utono uneno na mwanake inde twikira sienzeo. Asante na nge opu yade atie kabo indika okay saida kila skiolo de anjo banini yani aruka bando ndio muko banio bando mani jai the wa ine ndo itu kila nala wenda mautwae wona ndui ila meukela mekela ndui nini na ku muswa we yolopyo tabadali thesia bani kana mwende no kila pa mwende kana mutwane na mwenda omambateti ombola wambateti namo na still aingiwithia nala kamena mbesa mena mali nala meomenda maikindu no usio gogo mundu usu ila itawani moika Ogote ko sponsor kama sponsor nake mugoke lo yimwe aja kuni momenti maika mbate baza bala sakayo wambatie enda unena yesu lakini wewe ya kulo ine kuatsa yesu ekundi yesu amwathea makuu idea paani kana tu yana nini tuize unene. Asanti musesio kwa sia eta wa mama kadogo na wasalimu nikiwa hapa driver ambia Pastor Mutia advice yake ni ya muhimu sana barikiwa. Ongea kasia ongea kuletie naona wauliza njia nzuri ya kuoa ni harusi ama ni ingine kana nzeo ya kutoana ni kwikia mutwano mutheula ni harusi kana ni nzia ingi alafu kuna ubaya kudate kazini yako juu kuna mmoja tuko close sana naye Reverend yamba ukulia hii tumaingibite undu maingibite onie kazi yako onie mundu la maile kitha make was no kazi na mwe tumekuwa ingi kwanza abie mabie no kuiwa imo meredi ni cha kwire na kazi ni wake no manuka akatambanja katia babe kazi ni yake nundu yu kazi ni yake makaisa ni hata maka wani hata mali maka manenga yu nenda mu advise naye kana kitu kicha kazi baumbe yangi betu bangi kwanza mama dhambie mabia meme tayari yu amanga babe kazi undulongi wa kuli mundu si kulitie undula usioni kutwana mutwano wa kanisa mutwano wa kanisa ni wando la kanisa na loma tema kanisa ndo maete kanisa ni matwani yebo na by the way mutwano ni mutwano yu mitwano no ki kanisa ni oyo kwanza tieso oyo yu mitwano yo mbe mutwano ni family ilisi kalandi family no neno ilisi kalandi siangri na siete kila nituku munenga mwitu wenyu na mwangi medikala nituosa mwitu waitu uziwe mutwano yukindu kila kanisa tunesie kuona kitumbwe kunu ndo Yesu mutwano la waendie ndwa kanisani watu wa Jerusalem Biblia asia kwai mutwano ndi akena so you the family ile si angry na muyenda kanisani nitu mtu mwete kanisani kana kutika mwatwani kanisani so you na bege ndukingia na matamana za mundu ni wako mana mundu usiyo mutwana tuwa mutwa usiyo mutwana andazi matwana you mundu imatwanie ayo that you ando angi maita yetu na ando kalibu diana kwanza matu ina kibeti kidai wai alabu ina mwanata no you ina gona getiwo wako ko wan matu mitwano mingi na ando maya ile kwitunga tunga nundu ila Solomon ukiwa ni nyandu karate unenga akabina wako ni mabitu kuenda ule kangiti bina kila bana so yumu kuludini na mundu ni wa kanisa nathi akona utongo wa kanisa ama alezi kana bata wa mutwano mamukanzo mipango ya mutwana kanisani na mundu uti we kanisa atwane umundi wake na umundi wakana tatwane kona natuka natiwa kanisa hii na zuile mutwana asante ndi mutesia anongeloba unika oba nini ndarike sia oba kwa cousin akwa cousin munyambu wa mina usia tusitwago minyambo ila miome
nitwana pau aka mume musi minyambo siuma ikadio form family yo yes kuna ke mwano aekane ni wito kingi tu ni kana kabenduke aekane na ukingi tu uwe na wo na imambo mundu mukonge ona no buto ine edo enda ngo mamusi o ni bazala majaito na ke majaito me obasa na ke matemo kowo nikenda iseda ni wambi ya family yake na ndana ambi ya family yake nze ino misingi yake umo ndi nange mbrono kusingwa ni nze ndi tono za baleko ma inga muingonge kaze na hizo kwa kwa maana kanobo wa watababe makazi au mano kakameko asante na kwanza metele utwa ameenda utwa chumagira na dhela ono muntu kuituka leo napo kuituka ani muzaisia ne usiono ndo wa kusakwa kwikala ndino wa kilungu cha amukai na kusakwa TV ya Mutongo TV di kwatakanewa vikiana utawa muthenani wa umundi vala tunene ayulua amuika na misina indi ni muveano ndo akosa ivuso na gukulia ikulu yaku kana kutuma utumani waku na indi alamuta na asongeka kwenda kwanga itu kavikia na kumusungia wakana ukite na indi timwende au sese museo ilungula se atela na indi tuna ambo mina kilungu yakaitu mane taimaitu makwati kanava na indi tukwitha timina kilungu kitu na indi mundu wenda umwati ya amukwata ba nyine tawa Pastor Mutie neither wa kanisa wa New Life Baptist Church at the river na neither at the river and I'm a voluntary children officer kwa uo komsini obu kwandisi wa kule Pastor Mutie no muona thank you masietwa ni Pastor Kipawa Titus wa Mwindi ni mutabania wa ubo museo bantu ba miaka mingi ndeito ya Kenya na anza wa Kenya na currently ni bantu beta wa AIC Sinai unje ndono mkibelo ni cha toto wizizia ba opposite nuone kanisa itune baune bone tha tamutabane obo museo na we wako for many years ni wa counseling katika tumeme na ambie ila kameme kai kamwe keta wa KBC Voice of Kenyatta na naende ya tumeme tuweza kuongeleka tumetwendela kukena tulatu kwangu nini zilite ba uko wenda utawa umela ba na itu komana ukesa enda ukuna simu ni 0710332400 weta ingine iweta ombola asante sana namba yako ya simu ni 0710 332 400 Asante naende asaisi halamura na vikia na usungu wa mautumani menyu tukavikia kumusungia chuma chukite ngai atwetikilia naende ni mutungia muveano ndo akwitha na kwa kuma saa umwe gina saa isusi avika saa itatu na ndatika itatu ni mwende usese museo wa ilungu sia Mutongo TV tukomane saa mwanza sia avika ndeni wa Vilingi wa Mauvoo kilungu ni wedha na kwa Veronica Siombua tiwa Inesta